Sembut Menteri Rangba Kejala Prestun Tensong Hawaii ye jubab ya ke 0 hours notice wadawan ra da MLA ke South Shillong usan bor Shulai ni ke sengi hajrong wahap sange ki keri kitmo ki chyiap harilom khasi ne daw wapen kerekam ye ki kyndon da jubab waya kini ki kyndon wadawan ra atau katkam wada hukum ke High Court ke Meghalaya kamjuk ke Supreme Court keri. Da pentip uwan liang ke sorkar jela da wanra ko ya ke Meghalaya Minor Mineral Concession Rules arhajar khatnru waya gani da wanra hadin wa penmi hukum ke High Court hakali pautri ujun arhajar khatsan hewam cha de ye ti mar klem da yo bor na ke Centrally Empowered Committee nei te kamon wo pen imbiang ya ki thaw wa chakta nei wati ya ki mar pok khandau we wo bu paisa yo le ye kam yo pen imbiang ya karam au ko wada chakta tang wahadin wa embiang ki wayale mukadduma perca ya kani ke hukum ka High Court mbin ga wopen kala tang wada pelai don hi ye wa emkam uyo bor na ka Centrally Empowered Committee he wada e bor wo le no da ka State Level Environment Impact Assessment Authority nei daw le wom empelai ye irukom ti mo ti chyiap ha Meghalaya na ka Mines and Minerals Development Regulation Act khat khandesan penyau kam te mandawan ra ke sorkar ya ke Meghalaya Minor Mineral Concession Rules arhajar khatnru le mye wo pelai ye ki wati mo ti chyiap hapok ke jalan na ki kyndon wat hadu ikit ye kini kimar kam te chwa uti de emkam uyo ye ke quarry permit ne ke mining lease wato uyo kat kam ke Mines and Minerals Development Regulation Act khat khandesan ponyau de lang wa ke transport chalan form H hapok ke Meghalaya Minor Mineral Concession Rules arhajar khatnru hadin wada deble ye ni ke High Court ke Meghalaya da penmi hukum biang ko hak arpo witri ujulai arhajar khatnyau de wa kentai ye dawa ki wayale mukadduma de wa ong wa emkam hi ke transport chalan ya umu de lang wa umu chuni ka High Court da pendam gale ye ko hukum wa penmi da wi u judge ke yung bichar o wada cha ye ti mo ti chiam kam wada le de bot na do warim Cuk-cuk ke sorkar perdile da penmi hukum go haka khatsan 3 Januari arhajar khatnru wa emkam wo yo ya ka environmental clearance wat hawati ya ki mar pok khandau watip kam ki minor minerals ki wakantup ya umo uchiap mochuni ki wamta open emkam hakar khana han lehe I thaw hapo asan hektar le we yagani ka environmental clearance to ue da ka State Environment Impact Assessment Authority nei te da emle ka hukum ka Supreme Court wada penmi haka letri ujulai arhajar khat khande ka wada ongo wa ka Mines and Minerals Development Regulation Act khat khande san phonyau to ka wa krekam pura hapo ka jella Meghalaya wat hapo ki thaw wa em haka sek schedule kam te iti mar pok khanda to ubut ki yakani ka hajrong ini warok ke sorkar dahap ko baw sedang ya ke Meghalaya Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules arhajar arpawar ke wada khang wo ti ya ki minor minerals claim da yo ya ke form H ke Meghalaya Minor Mineral Concession Rules arhajar khatnru iwamut wahap wo penyo wo ya uni umu to wada ti na pok ke quarry ka wa em ya ke mining list ne ke quarry permit kam te uprestun da ong wadai wa pai ya warok kini ki hukum wa ki mye wo pelai ye rukom ti mo ti chiap wadale na du na chwa na ki kyndon ka tang wada ong wa ka sorkar uyarap ko wo pensuk ye le registration weda pen smart le wo ya ka mining lease weda perkhat le wo sedang da ka single window agency yo pen smart ule ye ni yo laj ucak ta iki ikhan ki bro